Odofo me mo akwa build ube emergency Ghana TV so no odofo mama bi kana asem wo hanum se ya na asem wo kanyina ne se ne ba 15 years awonu obi kunu akakwanyem no tese kro mutimu na akasa no akra ni enije ba ko ni ahoto ba akokra wo eye konimoni mama ni nyina mo ni ahoto ni nyina ne se eye abrante ne yire sole ya na da person esu na da pass esuom so na pa wie numre ni ankoko hwe akra ni mama cramp na akra no ojo sa 15 years abofra na ono obi kunu akwanyem no akwakowo no ojo ena oni asomdwe wo kromu yenkoko hwe vid nemra na nye aye tumamento ewo afidikase esu yankosho mre banso a mesa kire ma adwene ewo achi yenkosho video nemra ebetu biomwa wonu sani obeto nioma wasi afa weni asemtia wa ya enefia dai ye kodi weekend ni nti obadwoa medija wo na wode akọ ena matena se yebedi nkomo no kwasam me won nkomo miensa ebreba mo yebedi ni nyina enefia dai na chese de tiesi weekend no emu na no ada nkomo bi beka yensa eye owusuwa ne wo maame na de ne baaye owusuwa nya 15 years enna sabi enkwada bone sam ka 15 years akwada de ka wo fa hene ne mpamagoro akwada akwa ne kwada bone sam nyi nsanya ba wa 15-year-old girl wo wiye ye bema wo boni di so wonoa bema ne so enye wonoa ese mantemo mote dadua ko take ya be man se wo yire na ne yire ewo wusuwa na chesania wo ye no wusuwa ni nka ewo mantabu ho na nam so o maame education no wode aba oso ma hwenyi nse no o ma anya hwe wono na abra yetena so di nkomo no ene frɛ be man no na yaw wo mu ka so odrobo nso na obeba ena me ne wo ka sei na yaw ewa ha ozo fi wa sekropon na yawa mpaye beja no kwasam sakra chi ni wo fe ti na mai bo ne ho atwede be wu rasta be fu egu ni tiri so ye na ewa fi ha ena fi ada nti sa na etie oso ama me na mo akwa babiem udin ni biem ekuasewa na yawo na oba ne bo ni din se wona na wo akwada no woni wo ye sure se woni ma me hyeni yiye ma me bada begina wo bo rasta na na se wo be no wafa no sa no otimi ye to dan so anu wayi jo eti wo hwe se na yawo ni dia wo ba saba wo sam ne to fa kakra se ne ada wo de ba anya tintin biem na me ko na yawo so ye gu se dia sam no emu no krete ndas ma sam ne se na yawo ana me ba no osuwa enyinsen me so no ho ananyem wo so ne na yawo no di mfie sen no wadi duni mfie duni 15 years oso na na yawo ene no mame ma ne so mame na de to me ka kire na yawo se wo so ase wonyem wono na nyem acha se no wase enye wono ana msi akura me busana wase eyewa na akura wase utimi suma wonua bidi kakani e ma ne befre no na ne ka kire me se wono so na da mienu sei ana m ka kire so na da mienu dia be yu mienu firi na wonfa ne aka wonfa me kan ni nyina antentam ne o kan sem bebre no oso anu ya da nam se da bi oso ne ho na ada wan net won enam se wo se nyone na nyima ne die nti na wo yire ehu akora nso a ni wone ne ko senya samitu me ko fa wo bi kuna ne yire hu mi a wone mbeko wone won so sami a wo twam sa na sami hu se bi a onipa ko hu se me ni kunu na atwe mpena de a e wo so wone me ko eti se wo yire Kristi se wone wo so ya kunde a nsen woni na wo so anya tuanyi nsen no wa hye nsen no boso me nko no wa anya hwe wa na wo hye wo bayi e ma ne wo ye jo ti eno ti na de case na ba beboa na ire ni hu owuso a ni ogu na nim ase wa abonten se owuso akwanyima be hye ni kunu na yawo owuso anyanyem hye mema owuso anso ne ba wa wo no anyi ya wo na yawo omuso be nyanyem hye mema wano ana ire na kan Kristi no yensam akese kromo aso ye kuro kitwa asam kitwa bi topo manaye atene ho nyina
Mame kwa uba no so. Osu aba pa. Na woye me fedodo. Oba me nkada be woye me fa pa. Woye. Yo. Be man na wo kana sam no. Won wote hoyi. Ya friend say nana yaw na yaka no wanie. Be mai ana na wo da ye eyinsa akwada yi. Kasa de mame. Bibi amokom. Oh. Yo ene so bodua mu emame na menko osu a menko wo maame so biem na wo maame anu sia abusua branch 104.5 ene ye fiada bi ye guy na wo hwe ene fiada yi bibi abetumi asinti bra sawati asem kwada emienu wo susa o makodi kwada bone sem ene de ente sasie ene atena wo su a afeka sade mame be man woni na na ya no we na nyem wo no we breaking wo no sana so ye virgin ye do kure na ye no kwambe so na fa so wihia na ya last bi na ai ya honum na yo mama o ma wie school ana na mo bo enwumo krona bonten so ana mi sister na etwem na ono na danfo bi frɛ me sister tinkomodi de mu no ana obo na ne ade no bo kujo de menyans kujo de onim no na ne ade onim no te ho ana kujo no wo betwem efi ona ya so baba ho na oba abechiae no mukɔhye mu ache na oba nti kujo no ba na osinti ya embra no no embeti asem ana me sister na ekɔ na kohu na ne wo se mu meti asem era asi unu sister call ho na mko hu na yawo eti eba ne sai ko hu no enkomo be no ni udi ye ono ti wei wo kan ne sai a wo di na ti sa dia December sa oba ha me man sam de na o kan ni na wo ma me na sekai ade na o kan na ya na to ni enko ho ne wo ka kire wo wa mi so na ne waba ye mi sa no fise ye pese nya asem ne muntiase nye ntie wose ye boka ne ye die me e wa kwada ne ho no so atiase eti kasa ne kirem wo hia wo no se wo be ye de na ma obebo am be hwe school kan ni na chem say officer bebe am pese mi ko school din na obebo am na ya okasa o ka che wo so opew na wan kan che wo so be wale wo baby enda wa awale de wanka na wonim se na ya no oba o ma den tambe na nimi na wonim na odu ko ne de moda ni fie odu ko ni fie eti ni fie na moda ne de na moda ni akwa first nde no me akwa ize mind dem na busan say na wo dan we ana o se wo ase ho no na nsa na o me enko no o ka che ne se o ma mo nko ho ana odu ko ye na wo ko ye na yiri ni ho dai asem we dia no odai sa ono ne dan no wo abontim no ma mo so de no wo new site ewi akwa fomkwanso no no fomkwanso ma mo de dani ene na ya okasa ye wo so tena ha kasa bebre wo so kwa na wo ne be man na da na wo ye virgin na ya me breki wo na ene na ya waba dani e frɛ no wo se nya no kore so no dai moja bai ene wo no tia no anu ka ho asam sai oni me dai moja bai ono aka so ni anu wo twantro na ya ma memra wo so te na ya ma me e wa ha akosie japama ma me mo akwaba twebe microphone ma no wate twebe microphone no e ma me brese mu meba wo nkyai na me ne wo akasa na me ni se mo ne Christina na eba ma me na ya oyere ande ko tutole ni yo na ya ma me mo akwaba me mo akwaba je so ma me majosu ne wo fre drobon so te sei e wona wo fri ba ye adwuma te se wo ho e konka kankakra bibia de dana kwa mu yire wona ye adwuma o ai na fa be hwefie wo ma me de nda wo so wo yire wo sa ho ba foforo wa ha wate ti yire ho ada waje atum oh ana yawo me de me nyintumu na yese wo ba no
enti na ja meka ne saa se nyanya nhwehwemu nyanya nhwehwemu na di sa oba na de saa na meka no ana na wo se magye atum wonyi ntum sa kwada na ye oba na ba jo dali ade ntia nya botre pa na kire ya sam no mu na ye ntia se o mi ze de o kan no sana tie ma wona so pa na kasabe se de o ka se oba ye fie ho na obeto me ni ade no saa na tie no kresa na obeto me de na me no sunsu ma me hu no o se obeka ya da na mo frame obo be bi din se frame na azima na me ne da ya moja tuni na azima no ho no kwa ni suni ampa bibi sesi dabi na me chese me call azima no ho me call no ho na sister yo ho ana mbusa ne se no odin kan ba ifi order ana mbusa ne se boy na gay radio oye de o de ha si no si on de haya na oba na msi wakasa azema ne se haya na oba haya na oba ya ode ne fo besi so na msi wakasa mati nti me eze me pia bontin la na boy ni din kan pia jam no na aka usu ana ode mo menene mi no pena ode mo ana me ese mi pie no so mi mo na msi ade ana si o enya hwina mpese me kan asem tu wan so mu usu a nana yawo asema wo ke wogitum o mi de minim na me be kan wa kano yo me ya na bo usu aso o so mu se jina won wo se me jina no kan asem a tu no se say ana me se de asem no se ana ya me pew ana me se open me se nti se oba no won se mo yire na me yire kora nyama ka kramo ade tina so open aseme abaya 15 years aso mu se wo pew na na ye wasema wo kai wogitum me mintimi chantro na de minim ene last man in chantro abusia branch 104.5 na what you say brother she obi aka cho second paluta ya ka kire wo baby am na bia omuka sa second paluta brother second paluta look alike I insha 104.5 no kwasam kempaluta look alike mo pare nyu ne bi mame na ne ye de bedia sa e wa ha onso a se wa num phone no meje to atwene ba bi pada 15 years so tibi ka kire be ma so pe no na ma so abusia kempaluta look alike Eric panyum ne bi ene be ne na ya we be dia sa brana no sha na no ye be dikin paluta sarek panyum no tum sa chase me hu na ya ono ena nkasa mani agye ne ho sebi ya wasi ya relax kakra ya chase wo yi nsam ne mako eba no wo ma me kura asre wo ma me asre papa uso bi baby anam bi so second paluta ba joan etre na wa boni ntiana da bi baby wani man kasa sano wani mu dia sei esano ya ka kire ba joan se wani mu sano ba joan ti baby akempa ahanso de wo hwe wa ba fidikase so ya be second paluta sa na kempaluta bikura na wo hu wa locate wasana na ya bra na memwa obi kwanye bie dwumadie we so ye frefre o te wo na mema woni me wo be ya ma wo fucking paluta nwum ne tum kwase ni fama o ye na mi shira brother Johnny de tete mi si amankwa obo atofa de me ba wi ase ne hwe sisi ne tin sumanguru so be kwa buru chiraba e woni ba ise amoti nana yo so what rap no o try your level sawie nana yo what repe kakra meboa omisa yo aso se momisa e so what repe kakra me pe line na wo de mais si an se su biem osise na mase ni pama o ye nyami shila brother Johnny de tete mi si amankwa obu atofa de me ba wi ase ni hwe sisi su ni tin sumanguru so ba kwa bru chiraba ye bo ne ba ise amoti enya body te ni bidi atwi ye sinsu ye wura jale ho no ye hu hwe ofa kwa nkuton wi ntina me hihye da nsa me ba hihye mi uyanza me be usa braba o so sen kura o ba twi
adwendwene see mono me hu dia menya ya ma me pass me jetwin so I remember the soul for nothing I damn me firm just to be the day came for nothing Mama Monsam Kempaluta look alike Mama Monsam Oswa no some Kempaluta look alike why are dear nana yao why are dear kwaku smoke nyumi open na sampa o yeah me penance empa then na ma open na because Kempaluta na nka minim se osa no kwaku smoke no e dey na ma open na sam oka no kambra bomu nsem e dey tu afuma e dey na mbia no e dey on so edi afiri ni panche anyum foforo be na obetimi asato we wato ni ye pa anyum foforo be wetimi atukwa ku smoke no dey say kwaku smoke dey na fato nchai na ye nkonkomo no so na mnim so obetimi ne ato nyum foforo bi be se kwaku smoke dia fato nchai na yawo ye nko ene enkomo no eso no kwasema hu amamani age awiai like me pew said ye wa come out no hwe wuti ni the way I dress ntie utimu sa wa drip kama from baby afura ya wo ba ababa wa de dikai kra osu a wonimu no never join wonim de sawa ya ode ya never jo tutu ne pako no share difuo ai otutu ne pako no share difuo asia kire sei papa obone bra said ye ese no share me say o se menini nye bibi no ntwam nko o bad bitches why they bad bitches ayo usu wey bad bitches net a kire sei o de chiche ai sana mi usu wa de chiche cause on fan chicha o se me oyire abatu me yire ofie how say o be see me person o pay me sana mi uno akwada 15 years and say o pay se me boa na say asema me ken menini mi onu ntem asem to obedimi adinai ba ono na ka kire me o ka kire wo sai so o pay me what pay so say o mi na o ada na o make us out o kabi wuni ho menini ntem asem ma menya botre na ya wonka na sam na ya ma ne mo betibi aye no ya kura ya ti bi da ma kache mami ababa 15 years and say wo pe na ka say wo kura wa mie wano anka ntire wo so asa wo pe minim se me o yire wa be hu me yire nti me ka kire no kura na o fi obadin se me di ni bi na akọ nti mi nko ka ana wo dwere ho ana me dwere me ana o say open me ba demo na o so me mu se chinchina open me onu kura no boy ni demo me ma me ho kwan na ni me ye bibi o demo dana o kan sa asem na me do nyankopon ka me ka me nan owusuwa ma asema na ya wo kan me ho adwere me emu no kura ne sai ma oboa wana wo se ne pe me nse ne pe me bu sa asa ta be na ehye me ana na me gina he fa bu sa asem ya de enko asem na be pel atale me na be pel me camera na ma chi wata na Osuwa ma wasi wo wura eye Isaiah edem wo ma oboa na me dem wo nya na osuma odwune A+ man be frame na me she straight dress flowers on kan kule na osuma man be frame na wo she top bi oyire ne ba ya na onyemen sa top na wo she top white bi na boy minimum say ti say ya bi ana brown ha say na osuma man be frame ye unim na o kan na me so de minim na me kan papa na botre wo she me na be pel wo she wo se ko to de dem ho wano nso say wo suma me be frame emu no kura ne say kan no kura ne wo mun yan to aso omi no kura na me kan me ko to ne dem ho on kanu kula ma on kanu kula o pa ma yan ko plan kura ne bla on be kanu kula Isaiah number no way Isaiah number de ni number ejini A+ o mo na be flame na me sister ba she tena se ade ne be yi tena se phone no wa he omi o ba je di kura se woni Christina na yo Christina baba tena se ma Christina tena ha ma ye one friend no o friend say wa ya zen man number no because Azman na no oba ye nyina ono wa body di anti we dance ni wa fem ni true we dance ni pa sa wona ne nkasansie ya wo be gina wa chidi ya mami me ne nkasansie no kura na onim no obe
Pushe, Rastaman, who intro, Rastaman be a Sroyame, Enti Kai, Sassaman, what that's not can be a woman. Me come no credit. Now we chant to a buyer so. Me come no credit cause meaning say, me chant to Crana and yet they are a DNA. To me chant to and to never daddy, me can't cranswa, ever daddy. And to me, some of them, some say, Unai bibida, I'm a midget to Mzam, Nai bibida. By a crime fast in any the sea children. A no intimate denies our crown, I am a ban as intimate as our crown, I am a ban, and I say, the MMA expecting to say, some Muslim way, dear and India, 1 year who no crime in any immune. Ubi as a kind of crowd, but when I mean, so kind of crowd, move. You pen a measure. Now, Dana was say, also, I do a cheat. Ya was some Sana na ya me pel ya nko person one no da e wo da mu ho no sa bere no na izema we but yo me wura da mu na izema no pie enti me enuama na e wo mu mienu ntam no me nim de e wo mu ntam me wura ho na no pie azema no pie na chese na nkomo bi edi ka akoso ada yeah mommy me eno na me de me ntim e wo mu mienu ntam asem ti me wura ho na pie no e ma me ka say adai Chinchina me no nyo bibi obi dem sa de ne de mentumi nye ena ono busa am se na wote hin ena me se o mete ase o kwan no ho e ho na mete enti enumra no ho ha ena obi bo me tumi ena me bie o se o ma me so onfa phone mesi so keep pass bi ena o de phone no o ka so onfa mesi so na me so okay o de duro de a fama me na me je phone na o ka so wo ko ti ano pa me sa o ha na o sa bo pum se phone a ebi abaso a oba abaji akona msiyu ana mde phone ma no koi ti me okoy o ha no afre me ni ba bi onya me number ni free o ha no afre phone so ye me wife dia to flesis no ni wana me find am say adentina wo say o fle sa number no o hu say me wife hu say wa fle me obeka me bi bi nti when am friends na ka kire no sa number we so bi now above your grandma, my wife, name up say, a crown or bar. When I'm a hobby, and I be a bit me say, Bibi, into mean chasso. And all kinds of actually. Into Mommy or Kai Crana. I don't know, flame and I did him flame or me, I'm on a fire. I'm a catcher and say, Mommy, Miss Low, you swam, mammy. I, Mamma catches the movie, Miss Low, who swear a flame phone, and she said, Bayak, as a children, yes, our friend, I made a far. I shall own you on so pent was empty. When one flame number even on me catching so on any back on any banabecasa, Minyan to Bassi, on any becasa. Timomino won't say, then you will fear on Kai, no one can occur. Also, as someone and I can monocredit say, no, boy. Oh, I am found. On a frame, mammy, boy, mammy, and said, boy, be a mimmy dim a cobatan, boy, no 1 year, 1 share or bar. Wabef, no, welcome. Wabef bar, I'll have a secret home intimation. Boy, bear. Piquet. And I may say, me, or boy in Indian, and I made him for in Temo assembly. Piquet, oh dear, no, more means of woman for you. And so I made that direction. Piquet, no, and your machine, and all the one, I don't know about my mamma, as I say. Ubi bini mi say, they would be been in a sassa or boyfriend or no. Fasten, they said, First, and now, oh dear, no. No, boy, no. Oh boy, no. But they said they're your boyfriend or no. Nana yaw, ababa is kanena ne boyfriend and no. Say, and I make her say, or no, no, dear, who is any boyfriend, me by me, dear, who say, or to 20 pounds who share the food. No, Sabby, Samia will boom me, bay, you will boom me back a CA. Nana yaw, and to about what done is sworn and not da. And I can answer my CA. I said, Mommy, means me who actually. I didn't know who yammy who. Yeah, cause me and I be that. About me, a quack fast where I knew you be my moon say. Gary, I know my man, and I say, or will be a say the Sasson Kwana or my Ghana woman, Ghana and Kosu. I don't know, Cassa. Never told it that or the phone blames them for me fancy suman. I may pierce them go to idea. May buy and I gave you a run the top, Natalie top, Nina, and I knew for you so. Aye! I know today more. Me so, me, imagine say, me need to be clever.
ana wo ye dai wo ba ya no woro no wo saa no wo ye dai obusam se dan be me busaw awa dan be ka ayefa na the phone be siso ma fa phone be siso wa fa phone be siso mo na wo kin wa me ho na ma tina be open up be woro me top a me no fugu so o de me kan me ba me se na ada dem wo twi na ne a won kan no kure so be bo won kan no kure wo to me be bo open what say me de iPhone ba na oba ma woro me top me no fugu so na me nti minim bia me kana me se oba me wa be bo puma ma bio wa dwuni yansa na obetena akekansa didi na me dwuni yanka me kan wi na na yawo asuma waka ne sese emu odu yeah mommy wo se wo de phone ne ba so oba charge ana wo de ko si suo ana me to nsuo aba wo ba no aworo ne top ya ne no foda so ana wo te dem wo ya wo bo ne kede sa wo ye dai ana me de minim de wo de twa wana ana minim de oye nti hono me menti man sha me husu ana me ni ye bibi bai me ni ye bibi na chire na me sa nu no kache se hwi ni woni akwada yi ntamu a waba ebe charge wo fo ne fo wo dem na watimi awuro ne ho amaka ne no fo nso wura wa wantimi ansa wo so e na to share so ne daaye ti sa wotima ka se bibia wonye o girlfriend na no kura bia ne asema wo kan mommy de me kan say onye me girlfriend no bi onye o girlfriend de me se ne pe me ni nkita me man wan sirida our girlfriend now see me ni ye menya ni hweda nti ade me sinti na oto me no na nam so ma me ni ye bi na se me je tum se makoma me bibi ni de enya Osua ma eya no kure se okoto so be wura dem wo no wa top ha no foda so ma oboa na ne oboa ebe pa cho wo nya botre okoto nsuo ne ba ya na wo charge phone no e wo dem wo no e de ne siye e ma na ne charge phone bia oni dem ho e de ne siye ma ba wo dem so charge ma me wa e de ne siye ma na ne ba mu me ehunu me ehunu ne siye ya man oso na abeto share no so ma oboa me wo me plan ko ne dem me hu ne dem ho kla se o mbedi me eye nyabotre maame eye den na nana yawo bebutu so so ne woda e de ne ko so ma ye hunu me for so ana me o for so me kanokle o for so ai awai na danfo ne dem no aize man no eno ne de di kai ya wo ne woda aye aize wo ka tia ne sa wo mpene me boa Mama, na me kra na me hwe ma me nwa mo kra be bo me ma me amane. Enkrofo be bi. Aja me pacho ene obi ankasa wa kire. Microphone se nyina ya so nya bo trepa. Ozu a. Ma. Eti krachi wo no woro ho. Ai. Wo no woro ho. Ai. Krachi, na wo so ba no woro ho sa wo na agwa. Ono no dia ono so be kan assign ti na okay. Nya bo tre. Enye se we ka sign ti mo ye nkwada ba mo pese sabe ma me panyimu ate sabe mo betu futuro gu mani so me frew asam na waba wo ka se ye hwe na nya wo ba na ye die ne ni ade ade no ye ba ye die ne na ye pa no kura wasam no mu ye se fiti wa ne ye die ne ka 30 million ni ya boka wa betena ba toto ya mpia ni ya boka ni de aye die ne mo ma ye wo kura wasam no mu mommy anokura wo mu na me no kura minim no na me ka no also one boyfriend babyem na wo no aside wo mommy the boyfriend me hu no say me ka me bo obi adin wa ha me no obi peaceful the me de na aba na be ka me de by say wo na me nim say entisa no me nim say entisa na ya bo odin wo a be ka de wo nim no ma send u scan na say be ka de wo nim tenka ya ho chire bi anko ama me ho a chire me eno suna me sumi ono suna me nim no aizema na say aizema no a wo se me ne dem na mkoda ma emoja tu no ono kra ne boa no sa boy no one na da ama obe na be ka chire me say one aizema no aye bibi na o ka chire me a we na mana ka sa chire ozuwa na ne aka no kre o se me kan no kre ma me ka se mbi se me ka se wie na me kase boy ni nada nurse o deny say enye ne die biuma de mo no me die ne ye nye biuma gya kran say ba
Yeah. Dabi ma mini baby am firi ba de na okasa. Na ya cool down. Cool down mo akoma mra for mo ate. O nka no kure. Eti ususu sa woni Isaiah nada. Mommy obeka kire me say me adana me firi why western by obeka kire me say me kura mo wana no obebo me punu no wura edana me dem na no wura no say obeka asema kire me na me bu amfuna me say ade ede asema no say wadamfo Isaiah me na e bibi danti o ka kire wa ema o say ema obumfu me Osu an kasa osu aya no kura sa Isaiah man wona wadada Obua Isaiah one me dada Isaiah man one me dada ne sida na aka che na ya sa Isaiah man ne wada ema ya fle boy ne yire sidi awo siri e chesa sama na ya wo kan ye no kure sanya no kura o ka se park na ko gina so e fly Isaiah man ye nsuo hu and ape de mommy wate nsuo mu sesai baby o me ko gina fly boy ni say ye musa ni say asema make na boy ni di na say nye no kure and am see me no aka say ye mfle no na ko gina kromo park ni so bi da so o deny say asem ya me de me kan se ma gi akura ema ye fle boy no na busa say Isaiah man na wo na o ba no ne o wusu abeda no na me busa wo so a wo say enye no kure no say oboa enye no kure bi we e ka say enye no kure ma ye kotwen pictures a boy ne ba one ne ye one dem ne ntalo fashion na de send boy no yire boy ne so awo ne yire one no eti sesie say me won yire number anka me frɛ na ma ne yire na ka no kure sa no kure na make videos na send man na e wo ho sesie eti boy ne jitumu sa wona wo wusu ada ono no ye madamfo eti me ka no ono deny say kura want to me nka ana wusu anu so ka say eye no kura de no etwa ntro wusu a Isaiah man wona wada na ono na ne me dada me bisa mprensa kanu kura wo mu wona wada na ono nai one me dada wona wada na ono nai one me dada na ya wona wada na ono nai one ma dada wona wada mpresai ma nde dos be ya dodo sai dos mame sa wo se nana ya uyi ese wona wo be ya da mprenu pe wono ne ka kire me wo so wona da wo bai si adoso sami de nana ya ne no asemo ka sami de ba tan na me ba nyim na wo sana wo so wona nana ya no ma san busa wo so wona nana ya na me frɛ na busa no so ahe nana ya won wo se bebre no wona wada tio wo se bebre no wona wada nana ya wo so wo yere ahe ne hin na no wona wuhia ya no wona woda ayi na danfo ne dem ho no no ankasa dem ho no na danfo ne dem ho eya dodo sai ma ano de asemienu one na omo ba bekọ ayi wasa ho no ana one me dana ba ko nsu me kwa adisiedie me baaye no ana no so ne me dana ona ketu akwa adisiedie to aso na no so wona woda ye ne nyina na Isaiah man na wai Isaiah man de aya otwitwa ne wi ana akogina efena ni mo kan sem wo akogina efena ni otwitwa wi tabe to aso wo akogina efena ni mo na waja woni anana ya wodam ho ana nana ya wodam ho ankasa no so ye mpra dodo sai ma na de do ne dem ho no edoso na sambra ya na ne yere ne wai no banning to obi awo banning ti ho nana ya maame na wonu bai na te me pa chow na ya na ba bai wo ba wa wu no me pa chow da krope no oba ho ebe no amone sister bi na ba so nuane no sinadamfo no minim ngase so nuane no sinadamfo no minim ena one ne ba ho enti ho na me hu ne ye ena me ko bo madam fi amane ena o se ne ba ne de won soro enti ma me nwene bibisa e ma no enti firi ho de ba hu ne fi ho bi ngase me hu ne fi ho bi ma wa hu ne bi me ba cho ai adawo ka sembi wo se akwadai wo ba ho anatade ne ye bia bi ode be nante no maame sori gina ho na akwadai adawo ba wo ka be gina ha wo se ousuwa no wo ba fie wo anante bi na wasebre ne to adawo ba no pa cho adawo ba no amona me hu ye pa no me ncheda se me dia be pia bonde na me yongu bi adawo ba no amona me hu nante a nantia benya nantia o putu se o so no ha eno di bewura o putu na ni fu edi kan
no so enzo e na anso wo so no fo ai akura kitu na video na ndi ano e bi bia na bonten so a sa e di bi hu ni fie ho no die ni fie ho die obaba because ni fie ni ho bi ma na ye to tana sama me ozu a ensam no eye bebre wo maame ba ye maame wo se wo nsu wa amantam wo no na ni nye fi se eye na na yawo no oba wa ne tie Kristi no owu su wa pa wo se we na nyanyam hyehyɛ mema wanma be shemi kunu wanyama be hyɛ emikunu oni subai na otene ne nsa ewo owusu wa so wotimi frankrofo sa mo mehwe owusu wa ada wo ba sa na wo ka sa na me hu no sa na tie me kura panimu no de bi na me koye kuru me nche no oni ge bi be pro tax ge kokobi da no ba ha bi o muduru me nche ana waka kire ge ni se owusu wa ma me na ka na tu etu do na mtla adent owusu wa ankwaa ni be ma akwanyima wanya kunana ozu a no krese eye nana yawo ne yere no otenetere ne nsa wo so ensam be sa ne ano ka kire wo o se me enyenyim de hye enkrofo akun ana menyem ye menya kunam de blan ne kunane na ne anso anje pa so we kuran ka me fama ye ga no yen otimi de fire ni mu ho no ba bia ba fio a no de number no ba kan de otimi be twam wo yani mu wa mam de koto ma me yani na ye de bebre kwa asa wedi enya wasam me pacho wo Christina sam na wo mo ye dai ma nya botre na yenka Christia because I don't know how kese ya wo mo de ba ye se akoda no wo so afa no wanya 17 na wotere ne won sa won so ede ne tire wiase so wanyanyam hyehyɛ ma wo so ye oba ta wono a Christina na te wona na Christi enso ma yetere yensa wo so emu no kura ne sai bisa mama ne mama said that ben na me hu na asem ben di make asem na si den no gina chire no te say make us usu ama me na gina ho no omi oyima no fa baby afu ka no me ma so mu fie na ni mo so gina baby aboy bi tre fe ni de esi den wo hu say make a che benese usu ama me na gina ho ni ma no ma se sa ga no kra na anu ya ka no o ma furu ba bi a taxi o mu furu do mu tie no me gina ho na me fa kai woni abaya akoko bi sa me de me ka me fu obu woni abaya ehwa no fa taxi na kai ni etu no wo be me ma me bi store blue bi wo wa anka be yo de oben o se wa de wu na wo se anu kwa chamu bi sa wa anka be kan na ya ka wa na ya ka wa no tum mi kuna ko fa mpena na ya wenya wasame ma wo so na sa be ma ne sinya ne mpena no a minko na minwu se oba na ba minko hobi waka kira baba yi se woni suba no wanyanyam hyehyɛ amanfo kunu no ono nso mi bisa no sa boys na mu fi wasa na bai me kokotes na me ba na mba we hye mechi na eduo ba kwafa ni PK bai ba na minim ni din o meni o mo na o na PK hum no eze Kristo hu afo isi ade waja wasa ho na wa ba be hye na mse an se isi ade mai de ma wale me wo hanum se o man ma be de ma be hye ma me no si o di boy ba ko na minim ni din no friend na say me banzo friend na ne yaw no say na ne yaw bai ne ho to so papa na mse ho no usu aka se an na ne yaw no ni hye ontum nya ne hye na mse na o so ni hye no na mepe so ni hye ndi na akoda ampa ne so mpa ne kra akoda e se na wani je nti na akọ mani di ubi no sa na me ka kire na anti grace to aka se ne mi ntwa so na me nkonya sa ge radio obe sa na ye ntokwa ma me kra ba efie be ka kire ma so nga nje me se mi hu ge na mi ntwam sa na me kan ma ka ti bibi de si ye na ma wo ka sa ai oso a asem o ka no kra wo mu ne sai ma no mu ko so so nti na ma wo ka sa da bi no mu firi suru ho ba na me so ni boy no na gina ho edi nkom woni girl ka se en Esther ana mu firi suru ho ba ana me so ni pike ni gina abrunsan bi hu se o mo ton adwa na o ba tisa no ni ha ana me ni pike mu gina ho ntu twam no ana yes pike ana pike se o hu ye na so nyame adu na wo twam tu ko gen si esi aso da ho me ni pike mu gina ho na me ni asama wo ti so bi na be ka che o na sa ni girl na asane mo ba so girl no kwa ye se omba se mi gina na me shom girl no ye se omba ana so girl ni be tin tu ba ana afra boy ni se o mo mbra na no mu di nkomo na me so me ban boy no ho ana me se boy na ko onu be di nkomo dia fa akwa na me pese obehe mi ba nanim ana
hwere ne ma na aye ade maba ho obi en ho wa wunya nkopon ba ye nyi ko ba no kro ne gino Hey, Christy, let's say ya na one ababa ne wa me ko wasa ba bia o show to me gina no kasa mi fi no edu o ko to ma so ha me da to kuja ni me da to save na ni me sa da ko to wa ase da na ba ku ani mi hu no endi na temda fit I last bi na mi kunu na dangu bi friend pazoni ofi wasa ne bai na ma so se ni tie ne ya na me ko to edu o ko te so na meba na mi hu na ndi mi na mi nim class ma mi we o fie oho me ko fa na mi kuru panyi fra me se wo wa fa na me se ma so ma mi ntimi ko fie me flow e kwa na na ko to mole fi da ko to edu ma mi ni didi ma tem edwo ma mi ni bo wa ya woni ho wo ba mu aba 3% wo de wo mo na ye ma ni o ma betumi aye no wo be ma you have no idea Chrissy, to us so. And a drum horn, mammy, did my temper, see about Jimmy for by 4 months or so. Mamma, I am black. Watching your Juma. You're not no, I mean, no, did my would me ever saw Ben or small, not bad 3 days time. Me will be winning a penny be up with your Mister Mammy, Christy, Mister Mammy, Mister need them a jolly to my boom, met and so be a go, no mass so bands and a mass of them. I'm some patch on me, both. Casagu microphone. And one of my men about Penaka crossing you more nipper rather than a woman. But now, say, it's the enemy jolly pure. Now, one of the me put more sandy dimatem, me pina, mammy, besides some ass so more, and I'm so more them. And one on a banana so I also your bow, so mammy, also mammy, niba penam, mammy, and I been a catcher, so mammy. Ni ba penyanye bia me na ma wo ne mama na mesi den so ni ba penyi na mama ne ma no ne baba na odiji matem na ma so kra so yes adenti na wabo obi fi a mo de didi atem na eba na ma so be ma koye e ka so kwakoye police case mama ba ba chi no na mami we ne na aso okoka cha na aso na aso mo pa ma aso acha na so o mu twa so e fiti won mami hu mo tumi gina obetwam kwa no hu na no bu man je no kasa mami mama Oba na sama mami wasi mi ba wuni di na tam me yamu ba no ujana ya wo ya me ba owusu aso ya me ba na se asam na anko ye na se owusu akọ trauma na ya ne na da no wa wo na no che se bi beku wa na mi be di watam wo asie Kasagu microphone. na wo behu dem no be enti wo na bibi punam se adan ho na be bopun mu a oba ofie ono be ko maami ene ne ba ko fa ne ba se woni we ne ba ne we meko adan wo krisi ehu no obi na se maami eye maami emisa krisi o kasa no o ka asem bi no na me pese wo sisu dua bi na me bebi so wusu a wo si emema bi efri wasa no wusu abededa no kore ba ko de say pike nkwan and pike say maame no e de ne baba na ma no se won pe no ada oba efi o beda mi kunu panyi dem kwa na bonte kaka ba so beda mi kunu panyi dem na de chin na ma obi sam se minimo wusu anam se wusu an kro maame de na ba ha se an oni mi kunu anyi ba na ne o se onje na antimet kra bi sa ne se pike wunim na o se an maame ne de sa na oti o na wo fri ba bi na wo ba skanti o de ne baba ne be de ebe ma sana pike ne kai ye o se ne ge ne sa ge ya o ti hoyi o se ne ge ne girlfriend o wusuwa ma obwa pike ge ni fitachu pike se ne ge nya ne ge ni wa go o se ma me wale ne wo passe pike nya ana ne sa ge ni ta na me o so wa sa o ma me friend no just come out da o wa sa me friend o ma me no be ni so wan kan be bo wani na wo ta ba bo me Christy so wa so mo ya na ne o ko sa
Christy, all the matem. Every Sanka Christine Coach, on to me, Matamra, and now Kurana Metro, I cry to a Patamale, me calls you, my fear to me, Sako, and now Miss Miyako, what you wouldn't have achieved. Wouldn't have achieved what will be any. Anya senti penso ani me na wonu ko akwato so akwato den yo wonu kwa ba bi so mi komisu edwo ho na akwa be di matem ana wo anti masi kwa ka se Christy Maria wo kwato no e ya kwan ni kwa na ko ayo wo si ba bi Christy aba fa ye e kwa ni kwan o de kwato mole wa se ma ka me ma me so boduam e ma me fa kwada ni pie e ma me na kokro no na ebusia ye mama akwa ba mama shefo akwa ba emra Adum TV so no kwasem se ene ye fiada na edu fiada se ya wo bradwumadie ya na ye di kodi weekend no e ba se mu nsam esusu yie na ene nkomo a yetena so ye nkomo a ene kan wa yetena so mprensa eye owusuwa ne wo maame ena ede abrantie bia ye friend sana na yawo wo mo ede na ba Insha FM na sade munim se ye di adwuma no case no yatena so ene sai owusuwa no ese na yawo na nyem no ene na wo enso na yawo se nyinsa nya ne dia wa nyinsa no wa nhwe nyinsa no wa wo ye wa meyi no wo nhwe akwada no ade nya ne dia ye friend na yawo ahoma no so ene se na yawo den na wo ye saa wo se nya me dia ene se wo ne na da wo se ya wo ne na da etini sansam no ena yato yensa yede afre na yawo na ano ene ne wabepie fidua mu ha yene na tena se yedi nkomo wo banye ono nko wode ne yire ya wone ne tie aka ho aba na yawo maame wa ha ena owusu wa nso ene wo maame enso ewa ha enti enkomo a yatena so a yedie yebehye si ebetumi ayedie ne no na ne apese yete ase ne ntia e wo se Insha FM ye boss aka no na yede die ne no na yede ema na yawo mame wo akwa babiem woni ba ma ousu abo wudin no kwasam Bradum TV so Adum TV so live na yawo na fade ya wode te ha no kwasam Kimpaluta chena wo chene se wabonwum na we wo monwum wo said papa na yawo usu na mbaabi a obi aso se Kimpaluta meboa wona mbaabi a yese wo sa wan Kimpaluta no kwasam wasane so ampa MC amu zoom na nimu no na Kimpaluta look alike baabi a Kimpaluta wo bia no Adum TV wo mra mehwe na yawo ye pese ehunu wo se die enti na aba baayi wo de na da na so nyinsa na enye wa oyi ze manu ze ka eko ne kopema nimu na se nya akiri ne se kwase dise meme no adakura na wo so ne madam for asada atoa so ewa animu a na se wanyima ha na wo so de man na se wadam for idie ese wo se nya wone na ono no na asema obeka de defend no ba wono abeka akire me ama ya frɛ boy no ye ko gina park bi wo ho park school park nsuo da ho ena o ma ye frɛ sa boy no
a friend phone so more na boy ni dina no no aka kire boy ni say when we ntwantro no buy on ni videos oka kire no ono ene ma yakotwe osuwa owusuwa asema mama ya wo kan mu no kura ni say ametwa me twantro yo ma se aizema no na wada kamu no kura ni ehunu aizema ndo ne me ndada wona ne ono say aizema ene wakoye adwuma bi na okeka ansem bi nti opa de bi ameya aizema ayere no ene aizema ebejan na wo aizema no etiawo enkwada nketua na yawo wadanfo ni aizema no meboa na woni owusu wadi nkomo say fa wadanfo no so person one ne yiri jai mommy antisa na dia woni kristi tena meboa mommy antisa ana ona ama no kwa ka tire girl ni pekula won jai boy no when na na wanka ma yan cancer mu no mommy na yawo see girl back me man kona num na ka kire nti on kan kire me say on kan kire me say boy no ene na da o obeka kire me no ofie no abo opun beka kire me say boy ne boy no ne na ye bibi no koye nti so ka kire me a e ma me bumfu ana say e ma me nya yi na onu de oye wie kro wasanu no ho ana am say sa madam fu ne no aye bibi no say me pa kra me mfle no ti mfle na boy ne say enya no kure ana say enya no kure bai na videos kra wo ba ya oni me ye kura no e wa han to ma ye chinchini ya ko he boy bi friend prosper kwame prosper na oni boy ne nam ne phone so ne ekotwe ono ne pictures no say soldier top ena ogina boy ne dem ye video but asema na no ye frɛ phone so ya wo kan ye no ene ne de ye different uni ma na wudi na no ye frɛ wo se owusuwa me ka kire wo se aizema de woni me na yo na wo na me pew na no wo kan wo phone so da bi enya aize me ka kire say o ka kire me say menua no me bizan say na ofie oba obeye de ho ena o say o menua ni ti na oba na menua ne de one ne nya ahwe unua na e fa ne say kuju na one ne nya ahwe dawo nti hona me say me sola ko no so mata no say me pew na me say na me de me busa say abaya 15 years ka kire wo so pew mommy me boa me nka yo o ka kire wo so pew mommy me boa me nka papa brem sofo e mo kwa ba be se me bisa ayi nana yawo asem bi no yima no nana yawo asem ne se edanu ye bisa na asem phone so say obi o wayere de o ye de kofa oba fufuru ai o kai se o kan sa asem so obi o wayere de o ye de kofa sofo obi o wayere o ye de kofa oba fufuru na oba wi no o ye hwan no kofa no o ye na area na so para also wo bisa wasem o se me nsu mi wa o bisa mi se o frɛ me na me se mo yire nti mi nim pena nka ho that's right ampa so we onya me pena na wa ye o de o summa fidie na o yi me me pa tomate ti onya me hwi me pa chomi kan no wa ye me be free nyam na bisa o question me pa cho say ayi usu ase we ne fe no usu a o de chiche na mpese mbisa o question say o de chiche anyansanfo anankwase afo ya no mame mema koto se ana mema hu se oni madam fo ada ne de wo se wo de chiche se de meka na enti wo de chiche amanfo na abedu so ana wo so ene na me pese mbisa o se onim so wo de chiche na obi yusu bi de na asem beba ho nti asem no ba ho no so na wabo wudin no oyi hu anu enye ye de baby a wo ka se me yi me hu anu enye de enu nti na wo so be de anim ho na betimi approve ye mienu no kura ye ka o discover de be de ani say o frɛ me small me say once a wudi no nim say obanyam de once a me ne dan nim say me obanyam ana me dabi me nim na wonim say obanyam ono yere nda ya onyam yi me ma me ho kwan no so ma me ho kwan ni dabi ono yere da ya no onyam yi ana me say me ma no me nim predodo a me ne dan ansa no onyim okay obadwa papa abrantie no ne nsem bi a opese okeka no ohwe ne kasai o de chiche na sebi ohunu ge no wabɔ ne ho ne keda sebi na ya se bɔ ne ngoma so o de namana onya no mama ensama wo ba ya ka nyina me hwe ne din me pese question bi no pese bisa o ohunu wabɔ ne ho ne keda na ya se bɔ ne ngoma so o de nam
ana wokoto obi di ya na ewo se woni me da sa ne madam fokoda ka ho ukopie so woni wadam foda ukopie so sofo nyabotre ukopie so ya no onse nana ya o sebe wadi fie se me pacha o bacho mo 20 years 20-year-old me ba panyi o 22 right e dia meka no usa kra nyabotre 20-year-old boy uwo yire ya wone ne tie oba na ne tie waye ne wade bacho me nya no wade ba me de makun o ma me no onye ne wade si de na friend sa wo yire me na mamla wo se me ye no a friend se o eti wanya wo yire waye wo mpana anya mpana edi nti na onya wo mpana ma me de wo se me de ko mu ani mu ma ye hu se me yire no ana se me ne nati ana se me ne na wo edi ene de na ade ko fie mayo se asante amamle mu no uhu oba na opena o so opportunity nsa na iskasembu na se bibu ho a utu ade ma no mu se o mo hwehwe o ni de hie na nchen no sa amamle no maye sa amamle nti ono de me o ya me yire enti woni wane ko fie opportunity nsa me ni me bra pani o bra pani oba adwa papa abranti wi wo se o maneti asese eno nko fie se e che no because when you say akola no or 15-year-old me person man te ne ho anokwasam nti ene wo free studio ese e che no 15 years ana o ka ten so de chiche nti 15 years na sa akola no de chiche ese ohunu se o chiche o de chiche no 15-year-old or your minor yeah ana so fu bi sa no no wo se wo ma ne ho kwan ana o na ye ne yere dai na o pe so ne yere nyem that's right etia dai na sabi woni abaya 15 years so sa emra mu no watia mra e wase e chew na wone ne da wa mo ho bai on so obanyem no ada na wan hye condom mami kama me ni baby bi no ma mani ama me husa na se ma mfre na nka se osu a me pa cho bla me nda o wan fre da bi ma mfre no e kwan a oba dem no ofa so ne ma sa kwan no me ni ye bi oba doa papa me pese ma brantente asese inshira fami ani abere kwasam ntini nsem na wokekan nyina wanya sempa bi anka ene wonko fie kwasam akola we aso mu se mepew nti ene menna aso betum futura gu yeni so mepew ene menna ampa wo so wadan wani ene nada oni da wie ya osuwa ma wone wo da wie ya no ka che wo se pedro benuma na ba wo bai da bi wan ka wone wo da no bo ne ho bai obadwa amenya mi akwa mbeka che no ka nyem se mi nkoto koku fa sichire ngunam ka se minister ma miska wo kan yakura kan ni se de koku yin hey me he was fa koku ya dai na mfa sugar ngum na me no sa na ya wo ka kire wo na me ni za de ni ya anka me ne abo me dem ne te no me ne etena na me Nana ya wan siri kura na me ni 20-year-old 20-year-old usokura si ne wasi muntam wo ma me na jira wo no wo ya kwada ya sofu bisa no person bisa me last question abrantie we person artist ayi smart wo say enye oge no oni ni kwagina ansu ano e ma ne be ka zema ho asema kire wo sai de tie wo nya ompana no oso ope waso ni mo ne nada okone ba bi e ga relationship bibiom na da wontamu a enti obi ene nada oba be ka kire wo ananse seven produce mo foforo ne nada wo esese how obi ho no ba be ka kire me se madam funu be ka kire me se on me ne nada ma me gunfu ono ne nada ma me gunfu na je se bibi wo montam da bi se boy ne so me ne nam me ne kwa adwuma e bibia ba me ba me ne firi ba bia me wono e ba no akon firi na me so akon firi enti oba ye no ena oni ni ko ye bibi no no be ka chem se madam for me ne ko no ka chem se eye wo hwe san kire mu no memi hia oba ukuru ni waye ho ade waye unim sa ne mpra no wusu a unim ana unim se wo wusu awo pa cho dabi pa mame kasagu microphone pa cho dabi na ansama yeti aye kan ya ye kase owusu ase ukunu na beda wore na nyema wo ba no wate ana wonte pa cho maybe am me kunu panyi hu ai ne ba no hu owusu a no mo ko
crab bi na usu hu no bisa nse na papa na ne a wo fie na o say isi a hwe papa e de na ile Kristi wo ho ye na ohun a na usu ani twa so na ge ne ko ndi oba na obeka chem di na ma wo be 2 weeks na mi ko bomiti mi show usu na bisa nse usu a o de ne na ne na o say mi de nya mi hye no nya na mi su yo mate ha na mba minimum obi ense obi bi no a chiwu free ne ho na wo ka si yo ati nti kwa na akoka che o ma me se me si mebo odua Memesi mebo odua na wo so bebo odua na ni bibi ni na ne o ma me ne ba fie obedi matama ma so ba ne be menya ka se ne kisisa na oye dia wa anya de na mi kru ka ne me ya kasa di ntina mi ko hu obi a se enye ono sa afam ka no ne nya botre o so a wa na ka so bebo odua no me na o ka so bebo odua da be onu ka se na ka kira wo ma me se Kristi so bebo odua o so wa ma Ozua ma Kristi ka che so bebo odua wanka o hia wo ka che wo se ni kunu ne no na yawo etitwe wo firi ne ho ando kan na da no wantwe wo firi ne ho ma den tam na me ai Sata mama wanya 2 weeks no so na onye nka no kre mo ba ho no kra no aduane sata na me ba me wonda ba se me ba ba wu me nyi mafu ya tra na o minufu o sa mi bisa onyim date ben me wu 20 first da bi me kan date a onyim onim na si den ka se wo sa onyim September mi bisa o sa September me wo ya me nya 2 weeks an che na ne akọ wa sabae ana wo so wo ya nya 2 weeks no so nyem no nyem na asema aka no na ne se nya na ne oba sa 2 weeks na fi na ma wo fufuro 2 weeks ma me na nya na ya obai na ya ne da na wugina ho ma sa tam no na ne amfa no no ne ndai ma me ba bia wo te wa wo kan ye ntie de microphone ye adwuma papa e pa cho question bi asimitrim mamisa ye nua be ma ene ne maami o tie akiri wo totobo ba park so enti se nyame amfasa ama na nana ya yakoye de ne nyina wie na ye oba me pa cho akola na ne maami o tewe de o ma mo afa mu nyina no o mbo mu kro betime agina no ana se na obesi aka kire o se o de cheche ni nyina waka o ana 7 producer mitie wo yere no ensema o ka che maami ya na che sa koye se maami we die sa wo ba kru mu ano de ne ba ye den ama enti se die ne no kwa wieye me de menka se ye wo a menka se ye wo a na se ye wo a san sema o kan ye nyina no wo be fa no se ensema me kan ye nyina so de e ma me kasa ne se woni obi nyima se fade so asem se wono wo yire yi ma asem no wi out mbi sam me se ba se ye wa de ne no prove se ye wa ana wanyema akola yi akola wada ne na so ye oba mami we ya wa fam eni dia didi atem na mo nsa so no yire no nsa so akola so dabi o tie mami ni di wa me ba cho mami ye di mami ni di atem ye ni wo ba se wote amansan TV so onim sa adum TV na wote Insira FM baby radio ni TV kodu wo se abaya nde cheche odine nam anadu so na wo so wadi bie sa wadi no wo yusu na enyenyenyenyenye na binim se bia nka wo beka se wo ye sorry but still wo say na say sansama o ka kira kwala ne maami nyina no se basa kwala ne ye wo dia na so mo ka so mo take allegation against you obeka na say obefa ba se akwala ne media meji akwala no na maka kire maami ne se ni suban na wo mu wansesa ebi be se tibi wo abra onya papa ne ebampo cause me nim se me no ada ntina obisa am se me no ada me you anu se me no ada na se me no ada na so wonyima e wo se osa na obi fufuro kwadagu akora na wonyim no so ana eye papa ni da na wonyina ho mami ma hu bi ade ne de na hu ye no ba ye na nke pay evidence o mami ko pay evidence no na wo ye say evidence ni se nka me pese Isaiah no eba na nko begina aka se na owo no say adano me fro say o virgin na me dinu no me ne dai no emoja bai na Isaiah no ho timpesa Isaiah no so ba be ka chen say an na me wo ho me dem po na me ye bibi woni ababa yi da no o virgin mami ma hu bibi sa na wo ye virgin mami ma hu bibi sa emoja bai mami ma hu bibi sa o say Isaiah ne hu say emoja bai o so a woni wo da emoja bai na emoja ma
moja bai ai engwa ize my panis mo anti sa ize my no na me pese wo fle no be ka se urade moja no hu bi ne dem na me ne be ye sa de no me ba ma send ne case kan me wo kuro na etumo wo etwa so wasa kuro pon no wasa friends takwa na me friend say asem say na owusu akoka enti won so wo you dance ni say wo dem na me ne ye sa de no enti be ka no kura wonim e wo radio station ya no mu hu say asem a wo ka no eye no kure ana say enye no kure e no so oniska enti me sending niska e man in family na me sending 1.5 so on family Mommy, ebe seen my friend phone say, "Oh, me kasa asem ni say I know." Ebe seen me movement, or do the phone call say friend ye nya no bi. Ma me kasa. Ma me kan say na ya wo kasa bebrebe. Me wo fie, ene nta be ka kire me say, "Wo su ampena." Ene na ya wo. We no woni azenu nya rasta. Binim sunsun ya. Edem. Entom be kai me kwahwe edem ho. Na ya no pu nim ho. To mo ana de me call ho. Me kwahwe na credo da no. Entimi ba no na ba ka chem say Isaiah mine na ne wadam fune na eko entimi hu nam so ne frɛ wa Isaiah no no anam se hwe osu a osma me frɛ na ya ei mi ko fie kwansima osu ne si won sada kasa me kasa kira akura we na sada be satem na no wanyem ede na wo ka maybe Isaiah man na yire frɛ me say na ne a ompna ne sa atam no ma wo be 1 week no frɛ me say na ne a ompna ne sa yewe na me friend na ne say nya ne hwe nti ma me wei e ma me bukura afu na ne ma me wei kɔ afuom obe Snatcher na o friend na ne aka se ma yes me mpena ne oba no ma me ne be friend me freedom ka kya me say enya na ne ya wa ne ya zeman ena ene ne ba ne tie ne ya wa na so kan na wo ma me ke kan secretary obi a wo che wo so enya ma me tumi do me so na manyi sino me tumi a me mambo bi adi oba ono se no frena me sleep ano ene nkwala na asen nkwala nkitu ebi wo fie ho egi agro ma oje so de woni ma me ka se me ne nye ho ma ne nye ho ndi matam ko tumi awo abro so Chrissy what is here say wodi me na me atama ya mpa e ko wa bitu o wa du ma me atam asun ko mba pa wi o na nan da bia wo na kwa wo bi ja tu o fa ni sa anso wo ya busu ni ba cham ka de o ko tu te so mu ya mu akwa betena wo ye bi wie no aba me ma ni san kwa chimpna be duma ka me di no me ma ni abre ya hu na ba ya wan e tu ma me du me so de mo nka de mo beka me di ma sam nyina na nyankopon na me ba wo so na ma wo ya ba tu wo sam bia ka fa fu so ne ma me se me wo ya na me she dem na nyim jo me chama na me di asa ma bodam wo ya me bi sa wo tu sa nya no kra wo ma bodam tu me chama na me di asa enya me ku na na ya she mai Satan no move me ba ka se klasi ma Sister Mercy we ya pedi ka se ye me ba wo so aka kira se wo so na wo tata e me wo so aka kira me mommy kama akwawe nyim plana o ma me de ne ba me ma me wo so oba be kana ko be hu tata asema o ka kira ma me se ye de oba ya tie nka na kura o hia ne nana kura o ifi ye asa me o die ntram ka sa o hia wo se me yewudi ni na me se me yewudi ni che no ende me kan mame osu amame osu amame kwa kuma to yam osu a menka sabiem nya me ba osu a ka wa kuma to yam mame wo ba na akwafa aba ena ma sabi Chrissy obunu timi a wona boroko ene wodi watamu yi eye wo ba na akwafa aba na to so nsia o eye mame wo de case na ba SS kura ma ya de wo ko school with mame fa oba ma wa se mame osia duma le jampo mame mame o mame nkasa ne braso o ba ya yimadi pa cho kasa abusuafo ese no asam no ne akosie nyina ne se osuwa no wa wo akwada na nyabosome enso beboa enkono be ma ne se wonyinyi nse ne nye wono ma me fa kora ne pie ma me be ma ne se wonyinyi nse no won hwa akwada no eni ade be te se case na ba eti ye be ye DNA muni mi se fia anso de ye DNA de the whole world DNA results ade be ma ye no ewiase ba bia eye no a na wo kwa wonsa ebeka eti ye be ye DNA no ne wonu no kura wo mu akwada nyimo ye na na ya wanwe nyinsai wo koda hospital kapra nko
ono akra tena aka tie ye die ne na kwada ne ba enwo ka nyina ye besisi ama na chia uso ma na unsom me right now na me won dey we can say me adwuma so me adwuma onya adwuma so wawale so no oba na tie eto me na me so yo enti no enti wo hwe ye besi fam ye beto so ho wate ye besi fam ye beto so e wo ho na bibia etumi akwa wano eti DNA ne ye beye ne asolve problem ma tena se me nyanka se sorry tena se ye beye DNA na na yawo ne asolve problem na mama wate tiko wakoma eto wo yam doctor Saba wo mo ase ho ti ye besi fam no ne akotwem samples no why abusiafo nanu ada eya kwaso sai kwali but onu fu se no wanya bibi ejina so e de aka bibi cause se wonu oba no se wona waye oba bia so sabi oba bia nim se meni be ma we da ya manyin san ya me ba ye de e papa utimi meka she me se bia meni osumasi ada wo be ma no na wo claim sa na me oba na me so se wo na one mada na nyinsan aye de abem lady wakasa ye da se pa wo re mesa ba so biem ma be emma apostle the grafter die wone wodi ka tutu bia ma wo mo a me man tinsim osa wo street ni so to ono woni misa de bibia etie so bo panye me mo akwa babiem afen wa betena me nkyai ati tinsim komonum na ene de yesia o ya wurade ote ha na semko obaha e wo se de osi hu for the circumstance of don't say circumstance of this issue ya utumi say again onye eyo usu ye bad emiye ma shemi I am telling you sofo akola keto ahwe na mpanimfuo utumi na wo ga no kura na ono obi ni onene ne be ma no awo no ga ne kura na ye se nkoche usu abo no eza akola na no mma ne dwa ne chapatata kem akola we nya boy ne dia eza nya ne dia asa boy asa boy ne kakra o tie awu se hwe obadwa papa kasa ga no onye virgin osu ano o breaking virgin no 12 years o so fo osu o breaking virgin na ya o ne breaking anya na ya anya na asem no wo study asem no to anya na ya asem nya na ya hwe ga no ye nipa bi a said na na ya na wan su word bi ye se o de cheche oba utumi so be mata de m se mepe one me na oba adwa sankrofo no omonta na so mu ehu I am telling you oba o so be mam se ne me na sa oba no so Joseph atade na busuanfo ni bi no ene owusu I am telling you na ye ne utumi so be mam se ene me na now we are virgin akwana wa hia obeso be mam that's the question a virgin sabio odi bi wa hina hu ne da o so be mam so ya kwa ho wada woroma o say dia odi bi yetumi ya bia na etumi ya we twaso ente ya da na so be mam se ne me na na ko ana no bi wa hefa o say dia ya ne sen a obeso be mam tadiem o wusu anye anu na sen ka boy ni gina so no o kan se o wusu a wa ya bi da into no yere matade so be wura dem so no wawro no so exactly let say ready for war akwada no wonim ya akwala so be matade mu se ene emeda fine ana no so waso natade mu so de obeya ma ana ye ma o ana do we ya ti wa ba mema makoma ko say so edin mama phone where ayi jana ya bubo ni din ye fe ne say just said on ne da no gina hoyi ono nada jaga ne ka chanso one na one nada ye fa ne senkra azema ne nada azema ne ga we ene ga we yes sofia be die ne no azema ne ga ye be ye die ne no enti azema ne na passe ne ma we ye be ye no lo ma de so mbe bone ayi gala obi anya bia no so ofe ya ho kire ozo osisifie the one ni shape ni si so bodua ma etia ne de ni shape no so bodua na wo hwe ya se telephone so ay hot but mekwa akodi twa kakra bi na ma onia akora ya mami kase onia woto na osela da person so hwa akora na no din akora 15 years a woni obi kun akwawo hwa na no din okokun ana okoye den me dem misusu kra mpo se enkobo se
one is a man who said the man no under because who tie I boy ne kasema no say first day no call Isaiah man one ohun girl no bisa na girl ne boy ne say ono dey say how not say obi charge ne phone enten enkonya wanwa so oni Isaiah man ne kra beda na kra 15 years ohun we say ene wiase ma kra ni wiase enten konko ba say akle oni Isaiah man na bibi obetumni na ye bibi sa ma dwen che misusu sa because akra usu hu be mada be man na wawo abotire ne kasade ma min su ni abotire ene bia mode be kasa che isa muso mu hu gay so amuso keka ma dwen kire no isa muso keka ma dwen kire no na o te gay crampo be kasa class wo su Christy boy you o kasa class wo su enti bibi na yenya botita ni antiti ye mane so ye akra 15 years ano den wano den ase you wine na we say nyisi abema abotire ti sem so mo friend so mo enya abotire na ye den ya de ye ne ebe kire DNA ena ebe kire se akra no boy weba ena se Isaiah man eba eno na be kire eno ena be kire ena boy nso ne kasepo kan nso enhye dance so years onya evidence na ka betumi a kire se ampa se girl oni Isaiah mayanda no oni evidence bia enti se ne wo kan no ebetumi aye no kure betumi so enye no kure enti DNA ena be kire enti odofo DNA no ye de bebrew koso ade echi de di hobia no mesale apapa so media na complaints betumi afa me kwan emu bia magi so na me so like share na comment na menya modern fa updates in from Macau. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.